jos. Iyo Yusa Fitri Putro Pangga Beninglo sang pelopor Jaral Dangdut Kreasi. Winursita Solae Anuju Prana wiwit sonder sajae ngaleter gawe sukarana kang para miyarsa senderang oleh kupe batik awang-awang sekoya-oya 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 goyang siti jos sekoya-oya 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 goyang siti jos yo sonder saja ing ngaleter kowe sukarana kang para miyarsa sedheteng liyang komplek benteng awang-awang sekoya-oya sekoya-oya goyang pipi jos sekoya-oya sayo Winursita Solae Anuju Prana wiwit sonder sajae ngaleter gawe sukarana kang para miyarsa sonderang dan kumle bating awang-awang sekoya-oya 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 goyang pipi jos sekoya-oya 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 goyang pipi jos sonder saja